Everyone's making the switch. 97.7. The new 97.7. Today's hottest music. Sweet Radio. Radio. 97.7. Siyak ni Manong June, Siyak ni Amag, Kakawiti for Decade Duo, Liwati OFW, Liwati aming nga Ilocano. hintay pa bang namin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano, baka rin sa miwig itipuso, sunata nga Ilocano. Arupata kami, ada kami, manan nga FDD, amang liliwakin at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagtipinatik, tayo nga Ilocano. Siyak ni Manong June, Siyakmet ni Amag, Kakawiti for Decade Duo, Liwati OFW, Liwati amin nga Ilocano. Adagtoy ti programa amang repet kada tayo nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biyag ken ayan. sonata ang kansunan dagiti pagayam yung Manong June Seriales ken Yan Mark Pastor. Programa na isang Salomina asagot ti 4 Decade Duo Production Incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagkapupay kadagiti kakabsat tayo sa Jay Balasi Utaaw. kaya dito yung laing mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Arubada kami, ada kami, manan nga FDD, amang liliwakin at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagtipinatik, tayo nga Ilocano. Hello. ayun nakapsot sa dito yung microphone Oray, saksak. data ayan I-adjust mo man na base. Takwa. 25 ti bulan ti Setyembre ti mabilang ka Aruba kat ayan miman ti umunang agyaman kada kayo aming nga dumdumag kan agan anos dala unay nga mga kadwa katata iti lasod iti talong nga oras kada Domingo kita umarlaan ka anakan ti kunat kadidamo kat agpromote tala ang ti album nga kaputa nakayatan mo ti Chief Executive Officer iti programa takat nga mangliwliwa kada iti Ilocano kat interatlubong kat nay umatidog mo ta nagasim kat may sa oras lang ti dinawat ta limampas pa yan nagpalinga Talo nga oras. nga puro Sonsonata. is Pagpaggaan. liw-liwakan Istorya iti biyag. iti laang 97.7 Sweet Radio Santiago City kat kung namin nga rod adda kami manan wanla ayan adda kami manan kat umunaman nga kablaawan ta dagiti nang respetar kada ta sa Jayda Divinan Jones Isabella Di Calman ni Mr. and Mrs. Juan Mr. and Mrs. Edward and Ruby Damaso kadagiti makinbagi kan mangimat matunan iti Damaso Agriculture Supply sa J. Jones Isabella kita mga naglalaing bumalse dagiti babbaka di jay idan tani di basta onay nga puli-puli ti pamenta man kita mungkin nagadong nga dagos ti mensahe ay wala na kasanutang at nga mabasa dagiti so pa yan kat anyan apo aganyar mat dagiti kababaihan nga idi nangagdati sunsunata ta DJ Jones nagragsak da DJ Jones lalo dyan ti tumom ka da utang dita nga ro sanata dita nga ro kadagiti taga Divinan Jones apo naragsakan kami nga anapan dita lugaryo ayan kat gaya matapad pa nga text line tayo ibasa man balong 0926 34 51 700 naglakay memorize. Apay kas di may text ni 0926 345 1700. Ulit man sigaman mangibagan. 0926 345 1700. Oh yan para apo para kadikit daw kan pangablaaw yo. Syempre iti may kaduha nga kablaawan tamang kateteya
Kabsat kong birthday di kalman ni manang Felicia Seriales nga 55 years old na. Booking nan. Booking ko na talaga. Ayan, akat ti pangablaaw, Ate Fel, nagapo siyempre ti pamilyam from tatay, kan no si bibiyag pa'y kumaninanay, kapati suna. Kan dagiti kakabsa mo siyempre ni manang ko Gina, kan ni manong bubot nga asawa na, si kami kini Juvie, ni Annabel, kan siyempre dagiti anak mo nga ni Nick and Baby, ni Des ni Jojo, kan tay prinsesa nga ni Venus. Manin happy birthday kayong kaate. Ayan. Kat sagbay taman nga tutuloy balong kat kumanta taman nga dagos. Dahil taman Iraw. Agor ka kita na pintas nga kanta. Ayan. Dahil man. Ay, tungon ni tweet. Tuman ni tweet kat bagim data cellphone si katimang itiro dita. Uni mo nga uni eh. Kung ano mo. Ay naading ko numarik na malako ma, tirik-rik na ita nga agdama, na mayag idin nga pagpagwapan ka, nga maagkan sa tadi ka makadlaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat, agkapakapao na day tuirik na, imat matsupay day tuy panagnak, tapno mapansin gwapo day tuy langak. Ay naading ko numarik na malako ma, tirik-rik na ita nga agdama, nabayag idin na pagpagwapan ka, nga maagkan sa tadi ka makadlaw. Tuwit-tuwit, ay palso-palsuit, ayat ko ana samit, ken ading ko tumutwit-tuwit. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran dilyas na blesen ading ko. Ay naading ko numarik na malako ma, tirik-rik na ita nga agdama, nabayag idin na pagpagwapan ka, e maagkan sa tadi ka makadlaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat, agkapakapao na day tuirik na, imat matsupay day tuy panagnak, tapno mapansin gwapo day tuy langak. Tuwit-tuwit, ay palso-palsuit, ayat ko ana samit, ken ading ko tumutwit-tuwit. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran dilyas na apgesen ading ko. Tuwit-tuwit, ay palso-palsuit, ayat ko ana samit, ken ading ko tumutwit-tuwit. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran dilyas na apgesen ading ko. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran dilyas na apgesen ading ko. Dahil tangarod, ti umunang sonata ta. Nga na followan tweet. Ayan. Basa ka man kadagiti shouts ita balong dita Facebook live ta. Yes, we are live on Facebook Apo DJ account ko. Kat Apo ato da unay. Ano to Hey and Sam. Makaliwliwat ikan tayo from ano to Redding, California. One. Kanayon kayo buybuyaan. Kunana ditaw. Thank you very much Apo ti panang bubuya kada kami. Kat naimbanggal na tayo amin ka Aruba kung ano mo DJ Palacio Taaw pag-greet ko mati Family Vergara Tripurok 2 Sapang Blue from Riyadh, Saudi Arabia kung ano ni Avram Ugay Archiles Avram Ugay balik-balik ta din dan ito mga amin tinagan. And of course to Mirna Valdez Mapili, good afternoon keng ka ni Manang ko Felicia, ni Ninya Gail Antalan, ni Kabsat Cathy Cabal Salvador ng online itata, ni Al Dimitri 77, Yamadrama, kan Elaine Rosendo.
Good afternoon kada kayo dito balasyo tao apo nga manarimaan nga dumdumay iti programa nga tayo nga adda kami manen. Kat bumasa ka man kaanan. Kasano ko tayo kata dito tatat ko na dito eh. Basta kasalatan. Text. Napay mat. Kasano? Badi ka makabasa. Mabasa apay kas jay. Ato una iti. Ayan, ano niya? Ne agkuano ka. No dagsaanan ka wala naman di mabasa ne. Ayan. Ay manong kablawak man to'y bagik. Nga naka-duty ak dito ibisi benta ta. Wow. Ni security guard kakala. Ato'y manong kuna naman. Kakala. Kuna na. Nagrigat mo gaya. Ate kastoy na naramid ta. Kasi ka man. Mintis. Actually, inyakar ni Apo. Inyakar mi SIM card 20 computer tap mo. Tanaon makatawag. Makatawag nga madi ka mo makabasa. Nagpartamot. Awan Nay. Mapukaw mga dagos awan na mintis. Mintis nga talaga. Iyakar mo na jibangirin. Kaya Agad ka padasan tao light. Padasan man pa. Naimbag na tanghali, DJ. Pakigirit nga po si Kim Labugen nga glaklakot inangit nga mawan gumatgatang gamin madinaimas. Mangiway ka tayo taramanan may tanong may pagkawin na imas yun na saan. Kakaasi mo na taglalako pa mo. Sir request man, jay utang tagamin nagaduti umut-utang dito balay ko na ni Clarissa Antolin. Good afternoon dito Facebook magbuybuya together with Sheila Valeria madi mabasa anak ko gakusan. Nagmayat na kita kantayo kunanat. Siya might. Sika, go ahead. Naibagamalam mo manong June, kablawak man ni mother ko nga Emmy Mapalad, ni Auntie Rose Simon. Ken nang nangro na ni bakit ko nga ni Mary Ann Mapalad nga ayatag. Unay, agganad kayo kanayon dito Hong Kong. Enjoy your day off. To'y kapagayam yun, Dante Mapalad, ti Barangay Patol. Request ko man manong tay long distance nga ayat. God bless both of you. Manong. Una naman. Adula una iti text message di takat. Gapot asidigan ti Paskwa kaaruba kat rogyan man iti agi parabor tata ti papremyo. Nako. Yan rogyan tanga ti agos. Apa mo ikat ta sim ka iyakar mo di bangiren. Iyakar ko latan. Kasayaatan na. Ayan. Kat sakbay iti dayta ito ang pay mintis ay naramid mo. Inta pa yam mo dagiti man ang parabor nga sponsors sayo. Iti mang tati pa premyo syempre iti mang tati pangal daw kan pang merienda and of course pang kape. Ayan. Dagiti apo iti first syempre iti Bio Synergy Organic Fertilizer. Numasapol niyo po iti organic fertilizer. Please get in touch with board member Fred V. Alili. Kan siyempre tayo Alili Motorcycle Parts and Services iti Junction, Ipil, Itchag, Isabela. Dahil po ti umuna nga sponsor. Kata kiti sumarunupay nga sponsor. Dito yan, care of Kuya Melvin Napananan. Dahil Daituyan timang paturkas si panagbiag tayaman nalon. Kabaruan na teknolohiya kan makinarya asagot ti Agri-Component Corporation. Agri-Component Corporation pakagatangan ti kubota 4-wheel drive tractor, transplanter, harvester, ken kompletong rambientas para iti traktora. Kanda dumapay nga likaman para iti nanamnam aya panagtalon. Agri-Component Corporation kat 20 kat 3 na tawanan nga agsireserbi kada iti Manalon. Kumpanya mang tarabay ken mang taripato ti pagsayaatan ti Manalon. Agri-Component Corporation para iti dumapay nga impormasyon agpasyarkay kada iti opisina da nga masarakan sa Jai, Barangay Tagaran, Kawayan City, San Andres, Santiago City, Sangwanan Laeng iti City Hall at dapay sa Rojas, Solano, ken Tumawini. Wenno tumawag iti telepono 078-652-0121 652-4296 ken 0915-494-3313. Agri-Component Corporation. Naimbag adamag kadagiti addaan motorsiklo. Kadagiti nahilig amang pataraki motor na. Kadagiti adda ti prensat motor na. Adito yan ti Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise nga pakaalaan din nalaka presyo ti piyas-piyasa na siri ba mekaniko kan di kalidad na serbisyo.
Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Ket bagay kinimat matunan da Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Lactao. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Dahil ito ikat masarakan sa Depurok 2, sulit Bonifacio and Fernandez Street, Bugalion Proper, Ramon Isabela, Asideg de Manos Hospital. Iti Chief Mechanic dagat ni Mr. Marlo Pabiling. Nagsaya at adabag. Para motor mo lulaw. Rogi ako na. Igumatang ti pyesa. Taga Simbula. Apay mabalain? Mabali! Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Karuba! Numasapol iti live band para iti naduma-dumang okasyon nyo kas kuma iti panagkasangay, kasaran, piyestaan, ken naduma-duma pa'y padasen nyo tapno mamati kayo tilaing ti Hyrac Vibra Band and Sound System iti Culyalabo del Sur, Burgos, Isabela. Hyrac Vibra Band and Sound System kat kompleto abanda. An kailangan nga dumngeg no di kat mabuya pa iti panagkurang-rang panagpatpatit kin panagkankansyon dagiti musikero da ani Jimboy, Matt, Jason, Agi kan dagiti lead vocalist da ani Ryan, Rain, Regeline kan Vanji. Hyrac Vibra Band and Sound System kat bagay ni Kuyang Hector Jr. ken Gina Anagaran kat imat matunan mat ni Kabsat Romel Tomas. For reservations and inquiries, call or text 0915-930-7770 or 0905-70-66130. Hyrac Vibra Band and Sound System. Kita nga dapat tinapapatag ng sponsors tayo kat bago taag pa-contest balong kat kisayan taong pa iti messages talagang napuskul ulit iti agmen mensahe katata kuna na dito inikapsat nga Emil Castillo. Hello to the FDD, we're enjoying your show kat uray la ikumkumpas ni misis ko di pa nagplanplansya ti uniform na bayat ti pa nagdangdangag na kada kayo kunan na ay kakita kapsat no baka mo no umato ti pitch dita palda nga pamplansyahin na. Ayan. And of course, thank you very much for listening. King ka Kabsat Emil kan tayo baka mo ni Ma'am Eva nga baka no nalipatan nyo siyak iti nagkansyon idi nagkasar kayo. Okay na imbag nga malam yung awan labas naman nung kablaawan ma'am da aming agdingdingag kanyayo kan dagitay gagayim ko the Jess, Dato, Bombay, Berto, Marvin Albano, ken Larry, Brian Fernandez, ken ni Salapin, kung na ni Alan Tolentino, iti Rizal, Santiago City. Ayan, bumasakan balong. Dagi dita dumapo nga text messages kita hanga sumpro ken naburata binaliwan mi nga rod iti nakaisalpakan na iti cellphone. Nga rod? Siyamait. Sige. Naimbaggal dayo, DJ. Pa-request man dayo. Ito, ma'am. Salamat. Kunana. Good afternoon, Manong June at Good afternoon, Naming June. Good afternoon, Manong June at Kuya Mac. Pakigrit man ti pamilya Jeronimo at De La Calzada dito'y Nagrumbuan, Kawayan City, ngagdingdingag kanyayo ni. For decade duwot, request man utang. Talagang atong mga ti utang nga talaga. Ado tayo mga yat. Hello to S and Claire. Nga rod, baka matuukan ang dagitagding kanyata ta puro mensahe matipasbasahan tan. Buena. Kisayan ta ti mensahe. Okay, nga rod, ito iti umuna nga papugtumi. Ta siyempre, ado ti sponsors ta tata. Kuya Melvin. Apay. Pagsuratan, itay. Ayan nga rod, for 200 peso cash or load equivalent ka aruba. At tuyan, iti papugtumi nga sunatan. Nalakalaan nga po. Iti Taiwan. Iti game lang nga ito kat inno na anlaeng. Nada nga rod. Inno na anlaeng. Iso nga dagiti kaarupa tayo dita. Alahan yung cellphone nyo with your name, address, and the title of the song. Text yo iti official text line tayo. Barbaro. 0926-345-1700. Ulito. 0926-345-1700. 1700 ko naman lang. Sige, 0926-345-1700. Okay, ata lang po ti official text line. Hanggang mabalin dito Facebook, hanggang mabalin dito Messenger, ay MixLR. Para kadagiti karupa tayo iti dumdumag iti radyo tayo iti papremyo apo. Di ba? Buena. More shouts, nagaduunay, hanta kaya ang kapalang talaga.
Kat online ni manang Virgie Domingo Pisio. Ayan. Kat syempre, atibado tatata courtesy of ating sales season Espina iti Abu Dhabi. Kita man patibado talagang adagin is pumat patay. Ay, matay, good boy kami. Tilamok. Painot ako makating ka tilamok. Kapag timla patayo na. Si Patekano ka. Si Patem. Sige, tong paam. Good. Ayan, among naka-ready kayo. Apo, para iti pa-premyo. For 200 pesos, dahil iti nga road, iti pugtuan nyo. Nga sonata. Para kanino? Secret yan. Nagtaraki pukis mo, nagtaer ti takder mo. Ayan. Nagtakkel tamasal mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng, day talangam, patitirong nga pandakalisyan. Nunagnakan ti kaatuan, talyawen datapus turan. Kaatuan, ababai, arapa abdakat rabii. Day tamat, Chul abagim. kaya yuda apermi. Ngeman yan, akik mi, tilaing mo ng pili. Sinarak mo ay babae, anang pirdit kinalalaki. Sino ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglabakin at kupin, agaw awir kapay ti upin. Agplansyakin at sagad, agpisukin at dingding. Daytad naganap mo, iti ka pipilin. Adukan mo't pinaspasangit mo, inararem sang pinanawan. At dapay tinagsamal na matinga ikalaysan. Arik na paikat na pilitan, inalampay arinan. Anya tata, tirupam nakasarak sunat na bakna. Sino ipandiling, kinalalakim nakaduling. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay di upin. Agplansyaken at sagad, agpisuken at dingding. Daytad naganap mo, iti ka pipilin. Nagmayat, abuyaen, tabagin pa'y tiyag palengke. Agugas, tinanganan, ke nagsibuk ti basmasetas. At damit ay makibarbartek kang inkilat nga agtaray ka. At daytan itudo, tasalapay kumabasada. Sino ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay ti upin. Agplansyaken at sagad, agpisuken at dingding. Daytad naganap mo, iti ka pipilin. Sino ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay ti upin. Agplansyaken at sagad, agpisuken at dingding. Daytad naganap mo, iti ka pipilin. Daytad naganap mo, iti ka pipilin. Daytad naganap mo, iti ka pipilin. Ayan balong kita ang harap dati nang habakon. Iskananan. Manusin no iti nagasa nga nakaala iti
paulo na nakaipug to ti paulo na dito kanta. Actually very common. Danda ni amin nga listeners amo. Wala mo dala ito ya. Inunaan lang nga talaga. Kita man nos to dito. Dahil nga rod. Ayan, syempre. Okay. Ayos lang ata. Ayos lang dahil Okay, we have a winner. Adutisin mong bata po as in talaga nga sobra kinaaduna. Danda ni Matimi pa apo nga mas baalanan nga talaga. Okay, kat dahil ulit pagkamiyamanan mi apo talaga mga kayatan nyo una iti programa tayo. Kangarod, may salaang ti mahabak. Ayan, ayiti hanga na yung pagkadamag may salaang. No kumalang amin kumekan iti papremyo ka nagmayat kumangam, may salaang ti mahabak. Ngarod, kahit mga ibaga, congratulations to Glenda Domingo iti Garret Norte, Echag Isabela, Purok 7 konana. Iti pugto na siyempre is sirok ti pandiling. Ayan, nakadado iti amo da amin nga ta. Wes, siyempre adyo mo na. Adyo mo na. Puro correct ti answer ta. Talagang amo yan mo na dagkamalain. Papada tani. Okay. Pimbugtupay na si Naida Lopez, pimbugtupay, di ba? Elmira Bautista, iti LGU Ramon, ayan, sirok ti pandiling kunana. We have Josie Veldadero, Rosalinda Fernandez, talaga nga nakadado, permi, may salaan tinangabak. 300 ta amin. Yan, ayan, 300 to talaga amat aya. 304 ngamin tibilang ko. Kurang. Okay nga Rod, once again, congratulations to Miss Glenda Domingo of Garret Norte, Echag Isabela. Yes. Ayan, for having the 200 peso load. Kat, agur ka ta kumantata man pa'y ulit ti Maysa. Bago ta agkablaaw balong. Sige. Ayan. Dahil nga sunata mi apo, agpaimot ka dagiti adaan ti Arapaap. Ayan. Ure niya man iti kasasaad mo iti biyag. Marigrigat ka man wino na ba ng pada-pada tayo aming dati Arapaap na. Kat da kayo, no Arapaap mo tagbaling nga kapitan, agbaling nga mayor. Ay kagawad ti ili, mayor, gobernador. Ampayan. Board member, agita laune ka. Thank you very much once again to our sponsor, board member Fred Alili of Ipil, Echag Isabela. Ayan, no arapa apitag pa nga board member, diputado, bukal, presidente yan. Bukal nga. Bukal po ako dito, board member. Ilocano na. Noilis Ay, ko dahil. Nolis tanod. Siyempre, bukal. Bukal, lis kiuma na lang yan. Pabansang hayop. No, presidente, among tiyawag kita. Ampas. Ay, takla na yan. Takla na yan. Karot, katagiti padaming agar arapaap, may isang sunata aput, ipaimi kada kayo. Kat dahito yan, medyo agimuta basita. Medyo nalungkot dahito yung sunata. Karo ba? Sige. Para kada kayo, amin. No siyakot mapagasatan, may kantakem, inak aywanan. Kawes ngayon kain pabulot, ketjak tupulos, amulitan. Amin tong enak masabat, uray sa iro, inak iseman. No siyakot mapagasatan. No siyakot ag kapitan, kapyaken tal na kang runaan. Amin to abutaan, pendaek apag pandangwan. Amin to adaldalan, madalusan, masilawan. No siyakot ag kapitan. No ang kagawad ag tiili, jak tuwag lempeng, no tasang ili. No dagto ag kasapulan, si dadaanak nga ag serbi. Jak tukulos nga ag ganar, taipa ay kunto ti umili. No ang kagawad ag itiili. No mayor ti pagpanagak, no taparabor ag iwarasak. Jak kamdeng ti pirpirak, tati kayat ko makapagserbiak. Tagitian anik ekti, uping lakay ket mapatgak. No mayor tot pagpanagak. No gober
gobernador akton, amin adanan ket masiminton. Amin to pagbasaan, pati kolehiyo, libre to tuition, libre to ti ospital, no di magasan, pati pa'y tapon. Ano gobernador akton? No may sa akton na presidente, amin apanagton kit libre. Pati to aeroplano, pati pa'y barko, awan ti flete. Libre to tiyak balay, pati danom, pati kuryente. Ano may sa akton na presidente? Napakas na boses mo. Ay, agal-ala man. Nga rod, mabalinti agarapaap-apo ka aruba, awan dakes na. Nagmaygaran tinapanan na tayo ito nga rabaap ka. Wan, kita enta, tinagtas alan na. Oh. Ay nangendak sanggasat, awan diplomag, awan nagadalag, awan ti maikarig, amin abanag ket arapaap. Omnon na magmagnaak, agronrondaak ti agpatpanag. Barangay Tanod nagdasalag. Barangay Tanod nagdasalag.